Whakaloflei atu gogo sarai mangawa mai hanei hatutola tau wala tala tutupu ke lata mai puli he pōnei. Whakamua ne whakahoko e whono e ke pule whakamua mai tau he aho lotu he whahi tapu kua mole, tunga ni he whamahani ki ai goia ne takita ke whono mai aho koe whakatonu whono lilifu Hima Douglas. Ko mai kia e Palimia lilifu Dalton Tangelangi, mai tau i ki pule tau kapeneta, putoia lilifu Crossley Tātui, lilifu Asa Monainu, mai lilifu Sonia Tālangi ke whakakise halo tola tau manatu ke he whono. Hanei e tau walatala ia. Ko mai ke whono i ke pule ke whalawhala mai tau se tau wanga whakamua, mai whakatu whono whakalatalata ko whakahui mai tau angahala whakapilo tangata, ua whe ua fluma wha. Ko whakakise whoki he tau pepa mai tau hokotaki mai he komisi, mai tau tangata komisi hakahaka tohi whakawe, mai komisi whale. Ko e takitaki he komisi hakahaka tohi whakawe lilifu Billy Tālangi, ko huhua tua ia ke he whono ko ono a whe ke tau proposed amendments ke he tohi whakawe. Mai longa whihe mahina ke ngā hua ki ai whoki. Pehe mai rilifu ko Tālangi, tō mai ke whakahoko e public referendum, whakapiki mai tau wilianga tu whono manga he mahina hao kuso ka hau, ka maua e whakamulianga mai talia anga he whono e ke pule. Tahani e mata kupu pulanga ko tuku mai he e ke pule motu lilifu Olaf Jacobson, kua ole atua ia ke ui he whono e ke pule nei, ke Palimia ke tuku taha tausianga kua hako muitoa, ke he tau puhala whakatu whono mai whiwhilianga, he tau e ke pule langmatai ke hiki pule tō maupopo, he tau hiki ki anga kua lata mai kisia tausianga nei, ki loto he tohi whakaweha Niue tau tahe a whihiwa seo whitungo fluma wha. Nā ka Italia he whono e ke pule e matakupu pulanga nei. Ne whenonga mai taha wakalele Medivac he aholotu kua mole, ke uta tahe tau pesia ni whiwhine ki New Zealandi, a koe tau masemaskelea ke he hana malolo sino. Ne maua whoke ia e ngangau ko visi hongfuluma hiva. Mai longa BCN News whai ngangau whoke pesia ni asi whenonga. Ko nofo atua ia ke whale ngangau Middlemore Hospital he mga honei. Mai he wakalele ia ni whenonga atu he tau mga kua mole. Ko e wakalele Medivac whakamua hanei ke lata mai tau. Ke he whono i ke pule ne whakahoko he aholotu kua mole, taha he tau le kua ne whakamatapatu ke he whono, kua hangauia ke he tau whanga ula tapaka whau ne whakahingoa whakapeli tānia, koe vaping. Mua atu ke alautole tau whanau aonga, mai tau fuata kua lahi tupe, mai he whakamatalanga he ke pule ha hikuta wake, mai komisi, mai tau tangata ko Ian Hipa, kua lata ke whai tau sianga ke he le kua nei, hanei whala tau walatala ke he tala ia. Ko whakakise whoki e ke pole ko hipa e tau whakailoanga statistics mai he ulu aonga he aonga tokolunga Niue, he tau e kua mole. Ke he tau wawhe ua furumataha, toko whae tau whanau aonga ne maua he aonga tokolunga, he ula tapaka hila koe vaping, toko lima ne maua he tau wawhe ua furuma ua, mai toko fitu he tau wawhe ua furuma tolu kua mole. Mai longa malikise hake whakahanga e tau numela nei, he tau takitaha. Pehe mai hipa kua late kapeneta ke liu kise e whakatu whono whakalatalata Tobacco Act ke putoia tau aonga molo tole tau whanau aonga ke whakahala ka ula vaping moi e-cigarettes. Kua lata whoki ke whakalaulahi e tau whakaholoanga ke whakailoa mai long he tau tangata he motu ke tau le kua nei ka ula vape moi e-cigarettes mua atu ke tau whanau aonga. Ke awhleile he whahi tapu mole, ne whakailoa mai he kipole he Foreign Affairs ha New Zealandi lilifu Winston Peters, kua whakamoli tua ia Mark Gibb, koe komisina toko lunga whau ha New Zealandi ki Niue, he mga honei. Pihe e tau whakailoanga kua tukua hake ke he kupanga hila he whakatuwhono ha New Zealandi. La he whiawhia hana kua maika ia ke whakamoli whala tau lilifu senior diplomats, toko lima lau tolu ke whalua tau whakatowhaanga whau nei, ki lalo hifo he whahinga hoa Ministry of Foreign Affairs, moe trade. Kua whenonga mai taha matakau he awhleile he whahi tapu kua mole, ke lata i mai taha whonoanga mahuinga National Fisheries Summit ha Niue, ne kua kamata he mame ni niawhi. Toko hi walo tolu nei mai he matakau Foreign Fisheries Agency, ne kua takitaki ai he takitaki ulwhakatonu, kua ia ko Dr. Manu Tupo Rusin. Ha nei whala tau walatala ia. Pehe mai a Dr. Tupo Rusin ke BCN News, kua whenonga mai alo tolu ke langmatai e whahinga hua fusiika, mo tau ngā hua he tahi ha Niue. Mua atu ke tau puhala kua maiki ke leveki mo pui e tau walatahi, tau ika ha Niue pia mo tau matanga hua lalahi ke whahinga hua fusiika. Ko mai ke whoki a BCN News ke whakatutala mai taha he tau takitaki am takau, Western mai Central Pacific Fisheries Commission, Dr. Josie Tamate. Ko tau ngā hua mo e tau whakatokatoanga ke re o tuki mua
Moe kisia foki laulahi he ngā hua. Makai ni koe tau kusika ka koe tau ngā hua foki he tōru he project he nau. Ke ono whakalaulahi ki he whakatokotokaanga he tau ngā hua moe tau puhala ke malikisi ki lunga e tau tau tupene maua pia foki ni ke mailonga ke tūmau ke whaiika tūmau e tau walatahi a Niue. Pehe mai Dr. Tamate katoa tōle aho ka whakahoko ai whala tau whakatutalaanga mea mana kia ia ke whaitau sianga ke tā Country Program Agreement mai FFA ke lang matai a Niue mai tau matanga hua ki mua. Kua whakamāma mai hei ki pōle he whāhinga hoa infrastructure li lifu Crossley tātui, kua whakatupe he whakatuwhono ha New Zealand 5 miliona tā lā, ke lāta mai tau whakaholoanga a malolo hila he motu. Kua whakakise tau manatu whakaue hei ki pōle ke whakatuwhono ha New Zealand ke tau lang matai nei kai mai longa e ia, whaile kua ngaeni alau tōlu ke muitua ke tau matanga hua mai energy transmission he motu. Kua whakakise whoke tau manatu hei ki pule tātui, kua manako e whakatu whano, ke lang matai whoki ke whahi whakapūlo tāla, ke whakawhau i nisini he whahinga hua. Kua whakamoli e ia e mahuinga he whahinga hua whakapūloa, mua atu ke tau whakailoanga me tau wala tāla tutupu, ke tau mga hala toa whā. Amanaki a ia kua whai whakatokaanga ke ngā hua, mai whakawhau i nisini he whahinga hua whakapūloa. Kua liu whenonga mai tā he tau e ke kāwho manu hem the Go Rock Vets Niue, ko ia ko Dr. Brian Gartrell, mo i ke whahi tapko mole ne whakahoko ai tā whakaholoanga mahuinga ke whale whono tuai i sia le kula, ne ko meke a ia ke whakako i tau puhala ke le veki, tūlui mo i puipui e tau manu he motu, hanei whala tau walatala ia. Koe whala tau matapatu ne ko whakaako alau tōlu ki ai, hangau ia ki he onoanoanga whakamakutu, ki he tau le kua, tau whakatokaanga mai tau mga aho le kua tupu whakaofo, mo e tau whakakoanga le veki mo i puipui manu. Pehe mai a Dr. Brian ki he taha whakatutalaanga mo BCN News, mahuinga tau whakakoanga nei ke lang matai e tau tangata he motu, mo e tau whahinga hua kua lata ki ai ke mai longa e tau puhala ke le veki puipui mo i tūlui e tau manu ka ngangau. Kua lata whoki ke whakalaulahi e tau whakailoanga ke tau ngahua pehe nei, ke tau tangata he motu ke iloa mai mai longa. Kua whakalataha te ofisa ngahua he whahinga hua whanua toa kau mai fusiika, mai whalata tangata he taumata kau he motu ke tau whakaholoanga nei. Ne ka mate tau whakakoanga nei he ahongo fua mai whakausi he aho tuloto he whahi tupkwa mole. Ke whakausia ki hato tōla tau walatala tutupu ke la te mea whiawhi nei, ko meki ki whoki ke whakamanatu e aho hangwhuramatolu he mahina nea whepuali, ko e aho leo taongo po ke le tio he lalolangi. La he mahanguinga ke la te mo e tau leo taongo he motu ko Radio Sunshine he mga ho nei. Ne whakatu whakamua e leo taongo ha Niue he mahina hau kuso he tau tahe a whehiwa seo o ngā whulumawhitu. Le mga whulumawhite tau tau a ia he ngā hua ngai ni e leo taongo ha Niue ke mga ho nei. Kua manako e whahinga hua whakapuloa ke ui whakamanuina, mai aho me whakauhelahi mahaki ki alau tōlu osi, e tau tangatanga hua mai leo taongo, he tau e kua mole, ke hoko mai ke mga ho nei. Nā kai la maui mita ki e leo taongo ke tau maanga osi e motu, kai manako e whahinga hua ke whakamanatu atu kua mai ki tua i tau tangata, ke whanongonongo ke leo taongo Radio Sunshine Live, ke he kupanga hila TV Niue, www.tvniue.com. Tau whakakise mai whakamailanga Radio Sunshine ka kumikumi atu ke kupanga hila nei. Kua mai ke whoki ke whanongonongo ke tau tekenolo osi, nā kaini koe tau tekenolo Android. Kua mai ke whoki ke whanongonongo ke hamatakawini he lalolangi. Se pēnāda tōla tau walatala tutupu ke lātai mui a whiawhi nei, tō liuni ke whelewea hea ho tuloto ke lātai mui BCN News whakapeli ai tānia mo mere satakala. Kua o nego sarai mga awa kua mawehe atu, mutolukia.